Konun esas vakalaraqta tarifmege hazırmız. Studiyada men Sultan Естекаева Чалашам, хайырлы акшамлар. Қырым елбасшысы Сергей Аксенов Cumhuriyetте bu senege planlaştırılған Азбар ve Cemaat territoriyalarının tamiratını keçirmege havale etті. Bu haqta okuruculuk sualleri boyunca toplaşuının ketişatında haber etті. Tamiratlarının eposi proyektleri fevralın 15-nece hazır olmalı. Ekspertizanın neticesi martның 15-nece olmak gerek. Азбар ve cemaat territoriyalarının abadanlaştırılığı boyunca müddetler herkes için 2021 iyulның birisidir. İşler yekunlemek gerek. Teknologik müddetler noktayı nazarından proyekt vesikaları hazırlanığı, tezilüğü ve uygunlaştırılığı eposi sualler çizilmek gerek. Bu sene Kırım Азбар ve Cemaat territoriyalarının abadanlaştırılığına 2 milyarddan ziyade ruble elde etti. Bu paralarını 11 Азбар ve 43 Cemaat territoriyası abadanlaştırılığına yollanacak. Bundan da gayrı fevral ayında yol hizmetçileri Cumhuriyetinin yollarını bakıp başlayacaklar. Çukur tamiratına yollar ve yol çetleri cihaztırılığına Kırım 6 milyard ruble elde edecek. Денег мы с вами из норматива. Normativden paralar yetip arta. Bu sene yollar bakılığı çerçevesinde bir sıra şehirlerde eposilüklarını kotarmak, yol kaplamasını tegizlemek mümkün. Endi işlerini başlamak gerek. Fevral ayında paralar ayrılacak. Hava kuru ve endi bu tamirlerge çıkmak gerek. Koronavirus pandemiyası devrinde kutlevi malumat vasıtalarının işini Millet telekanalında Biz Обмана adlı talk show efirinde müzakere ettiler. Kırım Cumhuriyeti'nin içki siyaset malumat ve Bax veziri Mikhail Afanasyev Covid sınırlanuvları devrinde Kırım medyası nasıl çalışkanı hakkında tarif etti. Onun sözlerine göre bu en ağır devrenden biri edi ve öyle de kala. Çünkü muhbirler, ekimler gibi kızıl zonalarda çalışalar hem de çeşit adamlarla konuşalar. Teleke zonasında bulunalar. Bugün birge Yarımada'da eposi kutlevi malumat vasıtaları saklanıp kalındı. СМИ, как и другие отрасли, Kutlevi malumat vasıtaları başka sahalar gibi malivi cihetten zarar gördüler. Elbette reklama kelleri eksildi, tirajlar eksildi. Biz bunu anlaymiz ama bunun beraber bizim kutlevi malumat vasıtalarımız işini devam etti. Biz onlarga destek göstermege tırışamız ve hem Cumhuriyet hem de Rusya Federasyası tarafından destek olmasa haqta çıkışta bulunamız. Eminim biz bu ağır devrini keçip olurmuz. Halk ayta rubrikamız devam etti. Her hafta muharriyetimizge telefon açalar, elektron poçtaga mesajlar kelek, kimireler ise videolar yollaylar. Bugün Karasuv Bazar rayonunda butun kasabanı ve yakın yerleşken köylerini rahatsızlagan mesele haqta söz sürsетеміз. Kırım Tatar tilinde tahsil bergen Zoya mektebinde aşhane yok. Balalar eski soğuk odada aşaylar. Ne sebepten böyle oldu ve ne vakit mesele çözüleceği haqta bizim levhamız. Zoya mektebinde tuğan til dersi balalar Kırım Tatar tilinde efişini taqdim eteler. Hocanın suallerine cevap vermek için faal şekilde ellerini ko'taraylar. Bir çarşafı var. Bütün dünyanı kaplar, denizini kaplamaz. Bu nedir bu? Kar. Doğru. En kıymetli manevi baylık bu ana vatanımızga sevgi. Setnafey Setveliev adına mektepte kaydeler ve formulalarla beraberlikte tamam böyle ahlaki çizgiler aşlana. Adi sportiv zalında haqiqiy çempionlar öse. Derslerde olimpiadalar galipleri ve yaş ressamlar terbiyeleniyor. Milletin gizleme, tılını unutma. Damarda kırımlık al kanın kurutma. Böyle mühite sanat yaratıla mektepliler ifadeli okuf konkurslarında iştirak eteler. Mında 300'ge yakın bala tahsil Kırım Tatar tilinde berilgenine bakmadan mektepte çeşit milletler vekilleri okuy. Onlar özleri bizde böyle bir duygu canlandırdılar. Söz baylığını arttırmak, urf adetlerini bilmek. Bilesiz, ayrı mevzularda nasıl sözler nasıl aytılar, nasıl tercümesi olar, nasıl sinonim, nasıl antonimleri bu sözlerini var. Oğa meraklanıp, onlar kelirler, bizde onlarga ebet kol tutamız. Bu çeşit suallerine cevap tapmağa, çeşit suallerine yardım etmege her vakit hazırmız. Tek bir mesele aşhane yok. Devlet paralarına mında 190 bala aşay grafik boyunca sıcak aş berili ama balalar onu soğuk ve küçük odada aşaylar. Mında tek eller yuulması için yer ve küçük ambar var. Aşhanemizde 30-35 balalık yer var.
Bu yerde cedvel boyunca oturup bunlar aşlarını aşağı boşaltarlar. Son bu yerde temizleyip gene yerini hazırlap, aşlarını hazırlap ikinci gruppanı da veteceğimiz. Salkın salkın ama tırışamız işte. Eveleri aşkhane donatmağa istediler, ama bu pahalı ve çok vakit gerek. Mektep memuriyeti meselenin çözülüvünü böyle göre. Aşkhane olarak modül nokta kurulmak gerek. Mektep azbarında binalarının bütün bir ansamblı var ve olarga da buranın koşmağa isteler. Karasu Bazar rayonunda 27 mektep var, her birinde sıcak aş teşkil etildi. Memuriyette bu mesele hakkında bileler. На повестке дня Егер Малия olsa rayon memuriyetinin kun mevzusunda bu mesele elbet kötülelecek. Zuya mektebi teritoriyasında gerekli gibi aşkhane peyda olması için. Koşma malumat için mektep müdürüne müracaat etmek mümkün. Onun numarini siz ekranlarınızda görüyorsunuz. Eğer sizden bir meseleniz peyda olsa ve siz onu bütün Kırım'a açmağa isteseniz, bizge yazınız ve telefon açınız. Elmas Ablakimova, Akim Bekirov, Millet için Karasu Bazar rayonu. Yarımada'nın şarkı yalısı denişi infrastrukturayın keşaf etti. İçki rayonunun yanı Цюрихталь koyunda endi eğlence merkezi açıldı. Mektepliler yanı onetli avtobusta katnamağa hazırlanalar. Da nasıl koylarda denişmeler olğana aqta bizim növbette kelif hamızdan bilersiniz. Şarkı yalı boyu koyuna ait manzara sebebinden endi yerli sakinlerinin canları evvelki kıbı sıkılmay. Pensioner kadın Galina Ivanova yanı sportif meydanını görmek için ayak maşinasının pedallerini aylandıra edi. Ayta ki torunları kartlardan baklıca. Bu umumen acayip dülberlik. Endi Çerkes-Tobay koyunda orta derecede her bir sakinge birer trenajör keli. Uzak koylarda olğanı kıbı yerlilerge hem kuvanç hem de keder eti. Medeniyet evinin binası geçken asırının 30. seneleri kurulgan edi. Bir vaxtları o atlar ahırı edi. 70. sene klub oldu. Çerkes-Tobay koyunda 400'ge yakın adam yaşay. Anatoliy Шульц bu klubun başlığı sayıla. Onun arzusu yanı çalgı aletini zemanevi odada çalmak. Modül bina kurmağa teklif eteler, şimdilik tek entuziyazm yardım etti. Mına böyle çatlaklarımız bütün binada. O'zunuz bakınız, biz onlarını tulduramız. 2021 sene tamirat olacak dep söz bergen ediler. Ayrılgan maliye yardım etti ama tek yüreklerini kızdıra. Koy artistleri binada komur yakıp isteneler. Kurman koyunda ailevi ambulatoriyanın hadimleri kıbı. Binanı acele şekilde tamirlemek gerek. Ahmetjit'nin yardım etileceğine niyetleneler. Bu binanın yaşı 100'ge yakın. Kırım'da da böyle medeniyet evleri endi olmasa gerek. Siz onun alını görüyorsunuz ama bu onun en yaramay alı değil. Çünkü yavaş yavaş para koşula. Tezden divarlardan gayrı zeyinni de pekitmek gerekler. 200 talebe yanı Цюрихталь koy mektebine katnaylar. Bizim mektebimiz 1974 sene kuruldu. Bu yıllar devamında kapital tamirat işte geçirilmedi. Tek bizge mana bu pencerelerini koydular. Mektep talebelerini mında komşu koylardan taşıylar. Bu ise yanı avtobusun anahtarı. Tamir için leyha smeta vesikaları tızıldı. Proyektinin fiyatı yarım milyon rublege yakın. Şimdi o ekspertizanı geçe. Bu bina ise gelecekte bala bahçesi olacak. Bu FCP obyekti. O sentyabr ayında endi hazır olacak ve 300 yerge növbetini kıskartacak. Bu yerde işinin keyfiyeti pek mühim. Her şeyge icadi yanaşmak gerek. Para masraf etilivi bu en esas vazife olup kalmamak gerek. Elbette birinci yerde turgan esas vazife böyle değil. Da bir kuvanç bu içki kasabasında Krasnoflotska adlı demiryol stansiyası. Bu peronda yanı trenler kasaba başkaca yaşa başlaganını ifadeley. Umumen içki bu Kırım'da yetekçi regionlardan biridir. Bu yerde birkaç federal ve cumhuri programalar amelge geçirili. Ayşe Şulakova, Taras Brezitski, Ramazan Alivapov, Millet için İçki rayonu. Birinci çöplükni qayta işlеген stansiyani Ahmetjit'te Boğurça mikrorayonda açacaklar. Onu ekologiya adlı milli leyha çerçevesinde kurdular. Müzisyenin köçü bir yılda 150 bin tonnaga yakın kılımtılarını ayırmağa ve qayta işlemege imkan verecek. Gelecekte ise bu bir günde 70 gece tonna olacak. Kompleksin işi oldukça mükemmelleştirildi. Bu haqda Güzel Mambetovanın levhası.
Муэссенің құрыжылығы тегіз ерде башланды. Бинадан башлап четел донатмаға барғанчы. Станция трафтаки муетке зарар кетірмейчек. Заводның қапсызлығыны таздықламақ үшін махсус газанализатор авада зарарлы моделлерні өлчейчек. Малюмат сенсор экранда аксулынажақ. Эвеллері Боғурчаға яқын ерде қатты тұрмыш қалымтылары полигоны ерлешеді. Сәкелер кескен қоқуға дайыма шикет етеділер. Sıcақ вақытта есе чөплік обасы тұташып яны башлайды. Дефаларчы янгынжыларны чағырмаға керек олды. Деп пайлаша ерлі Сакин Зекия Якубова. Станцияның açылуыны микрорайонының епсі сәкелері бекледі. Чөплік янған вақыт нефес алмақның чәресі yok еді. Біз yollarını kapataydık. Бұғырчаның эпосы сәкенлері бұңа пек яқшы бақалар ve o ekologik cihetten temiz olғаны себебінден куваналар. Біз оны defalarca teşkirdik. Қатты тұрмыш қалымтылар полигоны тап 80-нче сене яратылғаныды. 2014 сене Қырым Русия Федерациясының иркянына қайтқан сон свалканы рекультивация еттілер. Біз үшін вешасен мен Бұғырча вяхмечет сакины үшін бұпек мұйым. Чунки чоқ ел девамында біз чөплік не олғаныны аңлаймыз. О күмілген вақыт не олғаны белі. Мүйсесе çalışмақ керек. Біз земаневи дүния кыбы яшамақ ве чөплікні айырмақ керекміз. Комплекске пайтақтан Вяхмеджетнің чевре четінден чөплік кетірілежек. Бір күнде тахминен яқын 400 тонна утилизация тілів планлаштырыла. Кешкен сененің сонында инвестор Жұмхуриетінің везерлер шурасы ве Ахмежет мемориеті арасында қошма анлашма имзалаған еді. Инвестицион лейха яқын 300 миллион рублелік инвестициялар назарда тұтыла. Бұл себептен емді иш ерлері арттажақ. Санитарно-защитные зоны. Эпосы санитар корчалав нормалар риает етілді. Хызметлер рұхсет бермесе, бір кімсе ұшның мүйсесіне рұхсет бермес, әлбет рұхсет берілді. Біз Бұғырча массивының сәкенлерінен шер мемориетінде ве оларға барып дефаларча күрішівлер кечірдік. Сәкенлер чөплік айырған заводның ішіне қол тұталар. Бұ 200-ден зияде комша иш ерлеріні яратажақ. Ве адамларға бұ керек, чүнки инвестор Бұғырча массивының сәкенлерінің тарафыны ала. Айрылған чөплік Русияның дигер регионларына йоланылачақ. Анда қайта ишлевден сон бұйық заводларда суни еплерге чевірлечек. 2024 сенеге же ярымадада 5 чөплік айырған станция, 3 экотехнопарк ве қайта юклейчі станция құрылачақ. Бұлар эвсы ярымадамызны да темізже етмеге ярдым етежек. Айша Шулакова, Гузель Мамбетова, Саид Влиляев, Миллет үшін Ахмежет районы. Семерелікні арттартымақ ве фиятны эксалтмек. Яны қапыда химик мөсесе әмек семерелігіне ве ішнен межгул олуына қол тұтув адлы милли лехада иштирак еткені себебінден бұл нәтижелерге ырышты. Ленуза Бурсиетова девам ете. Заводның аман-аман бір асырлық тарихы бар. Бүгін бұл ярымаданың мұйым санайы объекті. 600 хадим, олардан 16-сы проектның өзегінде. Программа сечілген қысымда әмелге кечірілді. Бұл ерде шынген бром истисалы тіле. На данном этапе бұл басамақта біз 26% келеріні артырып болдық. Семерелік 8%-ға артты. Фиат есе 13%-ға ексілді. Милли лейхада иштирак етуінің нәтижелеріне заводның хадимлері де қымет кестілер. Дмитрий Кокорин технологик жерянны незарет еті. Айта ки мақсулат ішлеп чықарылуы бір айда 80 тоннадан 101 тоннаға жартты. Тамират ішлер бежерлуының вақыты да эксілді. Каждый знает. Бір адам ненен оғрашқаныны, оның ішіне не қадар вақыт керек олғаныны, насыл нәтижеге ерішмек кереклігіні біле. Демек, бұл ішлер нәтижесінде не олмақ кереклігіні аңлай. 270 миллион рубле проекті иштирак етуінің бір елі девамында бойлы иқтисади нәтиже олмасыны беклейлер. Программа 3 жылға тізілді. В рамках национального проекта. Милли лейха черчевесінде иқтисади инкишаф везірлігі иле Қырым Жұмхуриетінде адрес қол тұтып Амерге кечірілі. Бізде 20 сене енді 23 муэссесе ішке қошылды. Ве бойлы дестек чарелеріні әлде еттілер. Бұл эм химик санайы, эм ашайт, эм де дигер саалар. Бүгін Қырым муэсселерінің чоқысы милли лейхаларының иштиракчилері ола ве бойлы технологияларны қолланып башлайлар. Эсасен, бұл әлбетті бұйық муэссеселер. Олар иш ерлеріні оптимизация ете білелер. Хадимлер үшін шарайт яратылмасы мүмкін ве илахре. Бұл сене емек семерлігі yüksетілуінің адрес дестегіні 24 Қырым муэссесе. 2024 сенеге жейсі енді 42 муэссесе әлде етежек. Ленуза Борсеитова, Дмитрий Низовой, Миллет үшін Яңы Қапу.
Ялта хронографы адлы үлкешіна слейхасы Қырымның курорт байтақтында башланды. Виртуаль тақвим шәрінің мойын вақиялары ве шахыслары ақында тариф етем. Лейха насыл ератылғаны ақында бізімні бетті келев хамызда. Ялта хронографы адлы үлкешіна слейха. Бухатыра санлардың виртуаль тақвимы. О Антон Павлович Чехов адына меркези шер кітапханесінде кече. Яратма ғайысы бөлі келіп чықты. Кележек сене иш планы тізележек вақыт Қырымның мұйым үлкешіна хатыра санлары назарға алына. Оның үшін эссасен ері санлар сечілі. Лейха меркези шер китапханесінің мутихасысларынен амелге кечірілі. Олардың арасында мулифлердің бірі Ирина Ганжа. О, мұнда енді 15 жылдан зияда çalışа. Сирек фонд уникальдыр. Буливадия чарлар сояды китапханесіне айт томлардан бірі. Мені бөле бір слибрист, яғни китап ишареті бар. Бұ тамам Ливадия сарайындан олғаныны көстере. Газеталар, китаплар, интернет-ресурсалар. Менбалар ен чешіт. Эсасин лейханын молифлері бірінжі менбаларден құллана. Мисал оларақ, Ялта хронографы чықышыны. Курортны Крым газетасы ача. 91 сене январь бір күнінің чықышы. Бұле менбалар пек чоқ. Бір күнні елні молифлер тешкерелер. Янлышмақ, демек оқойжыны алдатмақтыр. Бұл кешінаслық малюматы о бұ ерде топланды. Кенеде санларны Ставрия губерния земствосының эмірі бойынша тапамыз. Бұ ерде Ялта уезді. Ялта сакинлері ве мусафирлері уникаль мальземелерден таныш ола білелер. Китапханенің ресми сайтында яды YouTube каналында. Қырымның женюбе ялы бою тарихы бойынша. Яны білгілер алмақ мүмкін. Чықышлар әр афта пейда ола. Сабина Дениева, Виталий Голубев, Миллет үшін. Ялта. Балалықтан таныш ерлар Ахмеджетнан Девлет академик музыкаль театрынды Александра Пахмутованың иджадына бағышланған концерт программасы тақдим етілі. Театрның етекчі солистлері, хор ве оркестр артистлері серджелерге ұнытмайыл жақ дұйғылар бақшыш етежеклер. О ерде мұғбіріміз Ленуза Бурсиитова чалыша, Ленуза сөз сана. Ақшам шерфлеріңіз хайырлы олсын, біз Девлет академик музыкаль театрында болуынамыз. Бұл ерде сержелерінің диққатына Александра Пахмутованың ижадына бағышланған концерт программасы авале етілі. Ве сержелер балалықтан білген ерларының кейфленіп болдылар. Ве шымды менім янымда концерт программаның дирижері Эльмира Мухтерем болуна. Селям алейкум. Концертке азырланув насыл кечті. Алейкум селям. У нас сегодня большой праздник, премьера новой программы по произведениям Александры Пахмутовой. Мы давно планировали сделать такую программу по советским песням, но собирали материал музыкальный, оркестровали несколько произведений, и когда получилось произведений 30 на 2 отделения, решили сделать такую программу. Делали ее во время пандемии, когда было побольше времени, и можно было эту мечту, задумку осуществить. Прослушивание первое у нас было на зрителей, работников театра, то есть на главного режиссера, на наших актеров, и они не удержались, пели эти песни вместе с нами, вместе с солистами. А сегодня программа на зрителя. И я думаю, что все-таки песни очень знаменитые, будут подпевать. И программа получилась по-доброму, такая старые песни о главном, можно сказать. Сағылыңыз ижатыңызда муафақиетлер тілейміз. Бұл ноқтада менде епсі малюмат. Студия, сізге сөз. Сағыл Ленуза, бұзысе девам етеміз. Ратлық күнлері Миллет телеканалында Қырымның эсас малюмат программасы Жумартесі ве базар күнлері саат 17:30-та Айша Шулакова нетижелер әлі адлы программамызны қачырманыз. Қырымда коронавирусқа қаршы мықияслы вакцинация девам еті. Провакцинировался. Ашылама яптырдым. Алым яқшы, сізні де чағырам. Қырымлылар эпидемияны еніп олурларма. Кескін дойғулар артындан чапқалав. Мұнда атта өлім юз берді. Ен хафлы битмеген құрылышлардан насыл сырлар сақлана.
берекетні сақламақ ве арттырмақ. Кешкен сене атта майыста бойле экублер олмады. Бүгін есе экублер мейданлығы артты. Қырым аграрийлері қышлық боғдай бақуф ішлеріне кечтілер. Бұл ел насыл берекет бекленіле. Бүгінге бұйыпысы хаберлер меле телеканалындан айырылманыз, хайырлы ақшамлар.